gledao sam nekoliko tih filmova i s obzirom da je Dubrovnik nešto posebno u svjetskoj kulturi i svjetskoj baštini, evo, odlučio sam da snimim i ovaj film. To je bilo jedno posebno iskustvo, s obzirom, kažem, na kulturu Dubrovnika, bilo je neobično i jedno i posebno snimanje. Večeras premijera u kinu SC-a, a potom u subotu gledamo i na prvom programu naše televizije. Film je već dosad prikazan na jednoj zatvorenoj projekciji. Tako je, htio sam da vidim kako će reagirati branitelji, jer ovaj film, za razliku od svih mojih, s obzirom da sam napravio glavu dole, ruke na leđe i srce u Vukovar ispod radara i biku, ovdje sam pokušao kroz naraciju Dugog nosa da prikažem te ljude koji su razarali tu ljepotu, tu grad koji je bio pod zaštitom UNESCO-a, koji je bio bez naoružanja. Naoružanje je odneseno bilo u Trebinje, u susjednu državu, tako da evo, i mislim da sam na neki način i uspio dočarati, kao što ste rekli, da vratim gledatelju 91. godinu. Kakve su njihove reakcije bile kad su to pogledali? Odlične su bile. Nekima se nije svidjelo, ali nažalost termin od 52 minute, jako je teško bilo to obraditi, tu povijesnu bitku, ali mislim da će gledatelji biti zadovoljni. Je to čisti dokumentarni film sa narativom ili ima igranih scena? Nema igranih scena, nažalost sredstva nikad nisu dostatna za tako nešto. Arhivu ste koristili? Arhivu sam koristio od televizije ITN, od BBC, od srpske televizije i televizije HRT-a i Crne Gore. Vi kao Vukovarac koji evo sad priča priču o Dubrovniku, kako se osjećate kad radite te filmove? Pa kažem, bilo mi je neobično iskustvo, kažem, ipak sam bio i kao Vukovarac, radio sam te filmove u Vukovaru, međutim, kažem, ovo je stvarno posebno nešto. U filmu ste spomenuli najvažnije trenutke u bitci za Dubrovnik. Kad se zapravo smatralo da je počela bitka? Već čim su prešli u Konavlima granicu? Prvo 10. dan. Mnogi ljudi nisu ni vjerovali da će se to dogoditi, upravo zato što je Dubrovnik, kao što sam rekao, pod zaštitom UNESCO-a i nema naoružanja, nema vojarni. Međutim, to se ipak desilo, nažalost, i sve ostalo će gledatelji vidjeti u filmu. Da, imali smo to iskustvo jednog povjesničara koji je iz Dubrovnika, koji nam je pričao o datumu 18. studenog, pa je rekao, gledali smo cijelo vrijeme i slušali što se događa u Vukovaru, mislili smo dok se oni brane, mi sigurno možemo, kad je pao Vukovar i nama je pao Morav. Tako je, nažalost, evo, i to je bilo u filmu, ali nažalost zbog kratkoće vremena morao sam to izbaciti, to je isto jedna prekrasna situacija, gdje je Petar Poljanić, bivši gradonačelnik, spominje da je Vukovar danas pao, znači da je danas pao, tako, ali ja to nisam zbog također filma mogao staviti u film. Dobro, ali puno toga se događalo tada u bici. Siguran sam da ste stavili i odred naoružanih brodova, jel imaju koncert Mozarta i borba za srž. Jedan jako zanimljiv film, kažem, mislim da će gledatelji biti. Jesu gledali na ovoj prvoj projekciji Dubrovački branitelji? Jesu. Kako je? Jesu, evo, gradonačelnik grada Dubrovnika, Mato Franković, on je izjavio da nikad nešto, mislio da sve zna o Dubrovniku i da je sve vidio, kaže, međutim, da ga je film toliko divnio i tako dalje, tako da, evo, ali kažem, ne treba previše pričati o filmu.